Siopa Leabhar. Tá leabhar nua ag teastáil ó Rónán, téann sé go dtí an Siopa Leabhar. Tá gach sais leabhar ann. Peacann sé an leabhar Harry Potter, tugann sé an tarigid don siopadór. Téann Rónán a bhaile sonna sásta. Ceistena. Ceiste hain. Cad atá ag teastáil ó Rónán. Ceiste dó. Cá déann sé. Ceiste trí. Cén sais leabhar atá ann. Ceiste cathair. Cén leabhar phiocann sé. Ceiste cuaig. Cad a thugann sé don siopadór. Siopa Leabhar means bookshop. So, tá leabhar nua ag teastáil ó Rónán. Rónán wants a new book. Leabhar nua is new book. Ag teastáil means wanted or needed by Rónán. Téann sé go dtí an Siopa Leabhar. Téann sé is he goes go dtí to the Siopa Leabhar, to the bookshop. Tá gach sais leabhar ann. So tá gach sais. Gach sais means every. Sais means sort. So there's every sort of book there. Peacann sé. Peacann sé sounds like the English he picks on leabhar. He picks the book Harry Potter. Tugann sé. He gives on target the money don siopadór to the shopkeeper. Téann Rónán. Rónán goes a bhaile. He goes home sonna sásta. He goes home really satisfied.